Hoy lagreng. Oh madam, padasem nga ibaga kini may tang agkapsat dakili Janice makaala ka kinya. Depende madam no agbehave dati ngiwat ko Baka kaya mo ti madyaryo lagreng. Ngem, langlangawang ka. Sige madam, kaya mo ti ipablatter ka. A few moments later. Maita. O lagring, kamusta kan? Ayos nak mo best friend. Si Kangay, kamusta kan? Atoy, ayos latamot, kasking ka. Best friend. Ada ibagaking ka ngem, madi ka makikitot Anya ajay best friend. Basta best friend, promise me nga, madi ka nga agsangsangit Sige best friend, ana ba ajay? Among bangan amwak nga, iti talaga nga tatang mo di tatang ni Janice. Nasikugan gayam ni mamang mo idi Maita. Iso nga agkabsat kay king Janice. Sige Maita, pwede ka nga agreakon. Ha? No, it cannot be. Maita, nagpromise ka tatay kinyak nga madi ka nga makikiktot. Okay, lagring. Good ata Maita. Tanggap mo garudan nga agkabsat kayo kini Janice? Kabsat ko ni Janice? Win, imbagag tatay king ka. Nagatidog mo gamin ta imbagam tatay, jak na awatan. Ulitem lagring. Saanon? Damagam tulat ta kini mamang mo no, asino talaga ti amam. Ape ulitek pala ang tinalagip ko nga imbagam tatay kat tatang ni Janice ni tatang ko. Iso nga agkapsat kami. Kaya nasawon sa lepet garud ni Auntie Belen ni papang ko. Tapos tata iti sa lepet ng kit na Auntie nga Tanya. Naggulo kasi kamayta. Tapno maawatan man laangan. Adi na bangunam nga amam. Haang nga iso ti talaga nga pudno nga papang mo. Tati talaga nga papang mo. Di papang ni Janice. Ay kas Jeka di ka magaming nga imbagbaga dagos tapno na awata. Tata maawata maon. Anamanan lagring kasakno manon. Hapo mayta pakayangum.